Majua-jua senina moria si ikalengi Tuhan, jumpaka kita ibas kebaktin PA Murianta bas paksa endah. Mari ras-ras kita ersikap guna bengket kubas kebaktin ta, rende kita muji Tuhan ibas kitab dendenta nomor 275 ayat si pemena. Mari ras-ras kita resada ibas pertoton, ope lenga kita dengkahkan kata di bata, ras kita ertoto. Iendeskan kami kegeluhan kami man bandu o Tuhan, sebab te kami maka ibas penjayamdu kegeluhan kami, ialokan kami kemalemenate dengan keriahan ukur. Ibas pengalami dosa si isikap kendu iberi kendu man kami. Bancipe kami metunggung dengan atan jadi si kerajangandu. Gegeh kuasa kesahandu si badia o Tuhan. Erdahin ibas pusuh perhatian kami. Gelah banci kami ngasuk ngantusi. Karena katandu si ipedengkehken kemahendu man krina nande i tengah-tengah gerejandu ibas paksa endah. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus reh kami mindo man bandu. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab 2 Raja-Raja, bindu 23 ayat sada seh kubas ayat 15. Ipepulung Josia krina pemimpin Juda ku Jerusalem. Jenari ras-ras ia ku rumah pertoton, itemani imam-imam, nabi-nabi ras jelma sinterem, subuk bayak bagepe musil. Ilebe-lebena krina iogeken raja alu megang kitab perpadanan si terdat ibas rumah pertoton Kenca bage tedis raja deher binangun kerajaan, maka ibahanna perpadanan ras Tuhan, maka erkemalangan ia manbana, make undang-undang ras krina tuntutan silit ibas perpadanan Suwe rasi tersurat ibas kitab jana krina jelma si enterem, erpadan maka patuh ia man perpadanan Kenca bagai iperintahkan Josia, imam simbelin Hilkia, imam-imam sinampati ia, ras pengawal si ertugas ibas dalan bengket rumah pertoton, pedarat ibas rumah pertoton enari, kerina barang-barang si ipake guna ersembah man Baal. Dewi Asera ras bintang-bintang, kerina barang-barang iciluk raja idarat kuta Jerusalem deherken baluren Kidron. Kenca bage isuruhna ibaba ku Betel. Ipengadina kerina imam-imam si enggo itangkuhken raja-raja Juda guna mempersembahkan persembahan ibabo batar-batar silit ikuta-kuta Juda ras ingan deherken Jerusalem. Emekrina imam-imam si mempersembahkan persembahan man Baal. Matawari, bulan, bintang-bintang sindeher
bagepe bintang-bintang sindau. Ipadaratna ibas rumah pertoton nari gambar Dewi Asera, ibabana kubaluren Kidron idarat kuta. Icilukna igilingna jadi abu, jenari icabur kena kukuburan jelma sinterem. Irontas kena asrama ingan tading, kala si pendahinna erlua-lua ibas rumah pertoton. Kala si pendahinna erlua-lua ibas rumah pertoton, eme dilaki ras diberu. Si ngelakoken dahin erlua-lua selaku penembahan man dewa-dewa kesusuran. Ibas ingan diberu nenun jubah si ipake guna ersembah man Asera. Ibabana ku Jerusalem imam-imam silit ibas kuta-kuta Juda. Kerina batar-batar ingan persembahan silit ije ibelang-belang negeri imel ketina iruntuh kena pe batar-batar hantu kambing silit deherken kerabangan si ipajekken Joshua gubernur kuta eme arah kaos kerabangan simbelin adikala bengket kubas kuta kerina imam-imam la iberendahiken dahin ibas rumah pertoton, tapi banci man roti sila itamaragi si isikapken teman-teman na imam si deban. Topet meingan ersembah man berhala-berhala ibaluren hinnom pe imelketi Raja Josia si ibahanna gela olanai isepe mempersembahkan anakna dilaki entah anakna diberu jadi persembahan tutungan man dewa Moloch ije. I agui nape gana-gana kuda si enggo itangkuhken raja-raja Juda guna nghamati matawari janah kereta kuda si ipake guna si icilukna si enda kerina inganna ibas kesain rumah persembahan deherken pintu gerbang janah landau ibas kamar Natan melek nari ya sekala pegawai tinggi batar-batar persembahan si ipajekken raja-raja Juda idatas tarum istana ibabo kamar Raja Ahas rikut ras batar-batar si ipajekken Raja Manase ibas duana kesain rumah pertoton iruntuhken Raja Josia iperperkena batar-batar sehgetem jenari iambek kena kubaluren Kidron imelketi Josia pe batar-batar si ipajekken Raja Salomo arah timur kuta Jerusalem arah selatan uruk Seton batar-batar ipajekken Raja Salomo nai man ingan persembahan man berhala-berhala si ciga ate eme Dewi Artarste sembah-sembahan kalak Sidom Kemos dibata kalak Moab ras Moloch dibata kalak Amon tiang-tiang batu ipenggel-penggel Raja Josia jana gana-gana si ipajekken guna nghamati Dewi Asera itabahna jenari tanah ingan napajak ndai itamburi Raja Josia alu tulan-tulan manusia ingan ersembah i Betel pe iruntuhken Josia si majekken ingan ersembah meraja Jerobeam nai anak Nebat si mabai Israel erdosa batar-batarna ibulaken Josia batu-batuna iperperkena jenari itutungna jadi abu gana-gana Dewi Asera pe icilukna sejendama pengogenta senina-senina Moria si ikelengi Tuhan erpalasken ogenta endandai tema si isikapken Moria GBKP emekapken erbahan perubahan tujuan gelah Moria ngeteh perubahan-perubahan si ibahan Josia maka si peduakan empelimbarui dirina jabu gereja ras sekelewetna
Siteh ras-ras adi erbahan perubahan tentu lit resikona, lit konsekuensi ibas kita erbahan perubahan. Mankala si merincuh lit perubahan ku si terulin meriah yakapna. Tapi mankala sila ngasup ngikuti perubahan tentu ndeleatena. Janah sinanggel kalman bana nangdangi kala si maba perubahane. Tapi perlu sitah maka na ibabo doni enda si kekal mekapkan perubahan. Kita pe rikut kenumur tadah kam terjadi ngai tetap perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan ne mengubah karakter ta. Perubahan-perubahan ne pe mengubah kebiasaan-kebiasaan ta. Janah tupung lit perubahan kita pe beradaptasi nandangi perubahan ne. Bali me ras kita menghadapi COVID tangtang nenai bagai pe genduari ibas menghadapi adaptasi baru. Dingin pe genduari mungkin pe menuju situasi normal. Jadi kuga kita beradaptasi ibas erbahan perubahan-perubahan ne. Tentuna senina-senina moria sini kelengi Tuhan tupung li sura-suranta erbahan perubahan kusi mehuli si tuhuna nggo poin man banta makalana ya teta ngelu ibas biak si gelgel sebabna ibas perubahan nepe mengatap nge ibas hubungan kebersamanta lit ngerusur ungkapan-ungkapan naila bo bagai berarti langga kita siap ngelu ibas perubahan. Bagaimana si terjadi rikutkan ogenta endandai. Josia sekala raja pengadi penembahan man berhala-berhala. Strategi si ilako kena ipepulungna kerina imam-imam, nabi-nabi, jelma sinterem subuk baya aras musil. Maka ijai imomo kena karena ketetapan undang-undang Tuhan harus dipakaikan. Janah mankala si semal landalankan undang-undang Tuhan tentu sinanggal kalakapna reformasi si ilakokan Josia endah. Apalagi sinendai kuga ilakokan Josia makana rumah pertoton harus dibersihkan. Arah kerina penembahan-penembahan berhala. Kuta-kuta si marenda ipajekkan batar-batar persembahan man berhala-berhala pe kerina iradaskan. Lalit sadakuta pe sila ibersihkan na, kerina ibersihkan na. Tentu bangsa Israel si selama enda nggo terbiasa ngeluh ibas penembahan berhala. Kai si ilakokan Josia endalah terlalu kensa. Tapi mankala si erteda atelit perubahan ibas cara ersembah bagai pe nembah man Tuhan tentu meriah kalakapna idukung nape program si ilakokan Josia enda. Josia enda fokus kubas tujuan. Maka na labo banci kai pe isembah ibabo doni enda adi tinepa di bata. Si harus isembah mekapkan di bata si nepasa. Makalalit kebiarna. Guna ngeradaskan nutung. Bagai pemperperken kerina. Gana-gana sembah-sembahan silit tupung siye. Kerina daerah-daerah bes wilayah pimpinenna, kerajanna. Kerina iradaskan. Sebab ia tekna labo banci ICP isembah siakatan Tuhan. Makang gelu ibas perubahan si ibahan Josia enda tuhu-tuhu ya adibanci si katakan genduari harus punya nyali pang pasang badan mon dandu ban biar kita segat ate kalak man banta lape teng-teng jesi uwe siteh pesalah lah kita pang persingetisa dung na dandu mengubah kebiasaan sangat susah adinggo terbiasa. Tapi pernah sekali sekala sir pemetah nina ngatakan sabagenda mengubah kebiasaan membutuhkan rutinitas.
membutuhkan waktu yang panjang, kesetiaan untuk melakukannya. Bicara na selama enda, go semal ilakokan na, bicara 4 bulan kai ubah kebiasaan nandai, murah ka ngekari iya ngikuti sa. Tapi tang-tang ne, tentu mesra kalakapna, sulit kaliakapna. Makana kita pe selaku nande di tengah-tengah gereja. Adi kebiasaan tapi dahandu umpamana ibas hubungan erdibata labo jadi penting kalman banta, ya labo ka mengayak kal kita nandangi karena kata di batenda. Sebab mon maun dah kam ya ula kita si gelut-gelut ya dina mon maun rekiteken kita nggo mengikuti perkembangan zaman nenda ya, hedonisme ya, hedon ninakin mawage, maka gaya hidup TP mengubah sanggo payah di selamenda kapndu kai pelit ence genduari bas masa pandemi enda ura nggo pendapatan gaya hidup nda nggo meserang ubah sa. Enda membutuhkan waktu, membutuhkan niat, membutuhkan kerja keras, membutuhkan perjuangan untuk ngelawan sa. Makanya kaisi ilakukan Josia endandai tuhu-tuhu luar biasa. Kerina dewa-dewa, bagepe dewi-dewi penembahan, bagepe lagu langkah, bagindai si ikatakan maka nalit nge dewa si isembah guna kesusuran, makana kerina pemujana erlua-lua. Pepang Josia merantasa. Bagepe imam-imam sila patuh ndalankan undang-undang Tuhan, alu tegas pang ia pengadisa. Tuhu-tuhu rumah pertoton i bersih kena, arah kerina barang-barang si melket, si berhubungan ras penembahan. Maka penungkunan man banta genduari. Kai dagi sirbahanca hubungan taras di bata lamehuli. Banci jadi arkiteken teknologi endah. Enggo jadi di bata ala zaman modern. Sehmakana melala ngejay aplikasina si banci si pake untuk nambahi gegehta ngidah karena kini ulin di bata bagai peguna nampati kala si deban begikan kata di bata lae ipergunakan. Jadi perlu kita metenget karena sie. Bagai peperdiatekan anak-anak tak kuga karena hubungan kerohanian naras di bata. Ijenda orang tua harus tegas. Aminna pe banci jadi anak ta sulit untuk berubah. Perbankai selamen nenggosi biasakan. Hati-hati na geluhna. Hati-hati na toto, hati-hati na ku gereja. Maun-maun sangayakiti tegas kita. Canggo galang lanai kita pang tegas. Nggo biaran kita mananakta. Mengubah kebiasaan siepe pagi cukup membutuhkan waktu. Membutuhkan kerja keras dan pengorbanan. Maka genduari mepaksana. Mari si perdiatekan kasih man ubahan. Umpamana perubahan selamenda meleket PJ lah jadi soal man banta. Ini harus berubah. Kita harus belajar hidup bersih. Rontang PJ lah budiate ta umpamana. Enda dung na kita pagi rugi. Anak TP pagi labo kakak na dalih perontang. Labo kakak dalih hakap na pemelket. Tapi adina tegas kita tentu jadi ikutan pagi man bana. Adina boros kita kang pagi umputan ikutan mananakta. Maka kita harus berubah gelah ia banci mengikuti perubahan lah kita mediate nandangi kala umpamana. Kamu pagi jadi ikutan na. Makana rebahan perubahan nenda penting. Ya, apalagi ibas nande ya di tengah-tengah gereja enda sangana masa periodisasi. Ya, misalnya ngokapi kita terpilih periode enda mungkin periode kedua kentah petelukan, arkiteken kita tetap terpilih, mungkin syakap ban beluh telang. Harus lit tekad. Selama kita jesada periode perubahan kai dage banci silakokan. Gelah ulah gel-gel saja. Ya, harus lit perubahan, lit perjuangan, lit tekad. Kai dage banci silakokan. Gelahna hubungan secara kerohanian, hubungan secara organisasi, administrasi, enda si pekena di selama endakin la tertib bukuna masalah perduitan umpamana ban perubahan gena tertib
Adi memang kin selama enda lah si perdiatekan lingkungan hidup, mari si perdiatekan, enda me tujunta, enda me perayakan ta, gelahna kerina kita pempelimbarui dirinta, hubungan ta erdibata, jabunta uga hubungan na erdibata. Bagai man sekelewet ta, sejak kita peduli nandangi lingkungan, sejak kita mediate nandangi tinepa dibata si debat. Jadi meriah kal ngamin siakap adi berubah guna kepentingan ta. Tapi dikune perubahan lah bagi kebiasaan ta. Mungkin lah terlalukan kita menolak bas dirinta. Tapi ingatlah adi perubahan guna kini ulin empelimbarui kehubungan tak bersama. Subuh i tengah jabu, bagai pe ibas gereja, bagai pe i tengah-tengah masyarakat. Ulah kita alergi nandangi perubahan, karena perubahan pasti akan tetap terjadi. Tapi kuga kita geluh tabas perubahan maka ulah kita ketadingan. Tapi banci kita mengikuti perkembangan silit, tapi lah kita bene ibas perubahan Tapi kita banci maba perubahan, mereka warna, mereka rasa, mengubah suasana ibas kehadiran ta bersama. Jadi tentunya senina moria sini kelengi Tuhan adi sinen Raja Josia endandai ibas ia tuhu pang ya ngalakan resiko layam biar tentu kita harapan tabagai harus lit tekad talit tujunta guna rebahan perubahan jana sitah surah-suranta guna perubahan guna kini ulin dirinta bagai kalak sideban dengan termulia gelar Tuhan arah perubahan sini lakukan kita. Labo gelar tak termurmur, tapi gelar dibata tetap si ipuji dengan ipermuliakan. Amin. Mari ras-ras kita ersada ibas pertuton. O Bapa, kami siringan ibas kini rajan surga. Kam Tuhan dibata Bapa kami si mada kuasa. Iendeskan kami geluh kami man bandu. Dikunelit hubungan kami selama enda kurang sikap raskam. Arkiteken kami kurang setia, kurang tutus ibas erkiniteken, bagai pendalankan pedah-pedah ndu, alemi kal kami o Tuhan. Bagai pe ibas kesetiaan dengan ketutusan kami, gunandalankan pedah ndu, amin napelit tantangan sini ialakan kami, ngasuk kami tetap ernalem, kubas kuasa penampat Tuhan. Bagai o Bapa ajari kami, gelah ibas kami dalani kegeluhan ibas perubahan-perubahan tetap kami nulih, nginget kuga belinna keleng atendu, si tetap maba perubahan kubas kegeluhan kami. Katandu mengubah perukuran kami, katandu mengubah cara pengerana kami, katandu mengubah lagu langkah kami. Bahan dage Bapa, maka kami kerina anak-anak ndu, bang tetap setia guna ngikutkan ras dalankan pedah-pedah ndu. Lid resikona, tapi te kami harus kami biaran man Tuhan asangkan man manusia. Dengan ibas ngelakukan perubahan-perubahan nepe, palasna tetap kubas katandu. Pasu-pasundu, kerina nande i tengah-tengah gerejandu, gelahna kegeluhan nape tetap i pelimbarui Tuhan. Bagai o Tuhan, ertoto kami, gelah kerina nande i tengah-tengah gerejandu, pengendesan geluhna tetap man bandu saja. Pasu-pasundu ia rasa isi jabuna. Nande kami si berulang tahun ketubuhan, rasir ulang tahun perjabun, Tuhan si masu-masu ia. Bagai nande kami, si erceda ate, endape Tuhan kam si ngapuli dengan empegegehi ia. Si sakit ibas kuasa dumadan pinakitna, si genduari ekonomina terpuruk, Tuhan te kami ibas pemeliharaan Tuhan, ipulih kendu keadaan ekonomina, seh maka tercukupkan kerina sini iperlukan. Kerina anak-anak Tuhan kam si masu-masu ia, kelah kerina anak-anak perkemalangan man Tuhan, ngit ngelu ibas perubahan-perubahan simbaru. Cana orang tua tetap paguh ibas pengajaran kini teken nangdangi kerina anak-anak. Endam Tuhan pertoton kami,
Pasu-pasundu pengurus Moria Pusat, Moria Klasis ras Moria Runggun, bagai pemoria sektor, kelah kerina pengendesan gelukna, penalemena man Tuhan saja. Terpuji kam Tuhan arah geluh kami, sebab mindo kami alu menteruk ukur pengalami dosa. Ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlahmin kini rajandu, sehlahmin peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami, ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man banda kerina, senina Moria sini kelengi Tuhan. Jumpaka kita ibas perpulungan PA Morianta, ibas minggu sirah. Salam sehat, salam tedah ate, salam sitandan man bandu kerina, simbaru denga ikut muat bagin ibas kebak tinenda. Juah-juah.